Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Mereka final mission. Kena kerja pula perkembangan ni semua kita. Di ekonomi kemak mata hadian ba ngala syakri la sausna mata. Magadan kerja angut bangan syakri. Susu action mola tengah diubri pula penkrek nak bentar kan ni election pemerintah. Kerja kun kalau benar mulai. Jadi limang bangidan batno kerja kun ni kedai mar kedai election tu. Baru bayar kun lah isi mentah tu dan ni kata kecilnya ngingin dan jekun benar-benar ngikun namta kabit kebiang senang mulai kabit kebiang kamtam tu kun samla ke bangadan kerjaan tu kerpang namta juki kata kadi ke bangadan jekun mereka election pemerintah jekun juga boleh buat job bensin TKA ke rekam baki habis pun dah di ngomong bang ngikun emily la job bensin ke jekun ngoi pi namta kabit kebiang senang mulai nak kalian juga ada ngapoi sekatong after maja fly kan ai kerja sekri go batam nampak semua. Kalau kita kok kalau dia tu NTP dan kerja ini dan bagi bagi berbuat di ka bentar juga election commission ka betha ya candidate makin habban declare kata ka criminal case kebangidan ngani tu ipim dei menta nadu sem arja khatra bangelian kong ada declare khat khandai la declare gobun tipa dan sokslong tetep tamatang kawai nama kwa nakren buan ni kini nama kadang dan subjudi sepokut ini dia kecing start tu yang besar dan buram makan saai kerai ke bentar le dekat tempat ai kerai jogging besar kadang dei belului kadang dei bokut ketang kwa benong baru begitu tu bagi wei kematren kumweru andai ngai be kecing start tu yang besar ngasanya be yang besar dan buram jogging jelang